Hi and welcome back to Insta Teacher. U današnjoj lekciji se ponovo bavimo temom kako se ne izblamirati na engleskom i ponovo se bavimo dužinom samooglasnika i uticaj dužine samooglasnika na značenje reči. Primjeri za danas su set i seat. Dakle, opet imamo kratko i uz set i seat imamo dugo i. Dakle, set je glagol i znači sesti. Na primjer, sit down ili please sit down. Molim te, to jest molim vas, sedite. Jel' ako sedite dole, ali ako ćemo da sednemo, mislim, nećemo sesti gore. Dakle, sit, please sit down, molim vas, sedite. Dok seat, dugo i, znači mesto, odnosno sedište. Pa imamo primjer, is this seat taken? Da li je ovo mesto slobodno? Dakle, sit, glagol sesti, seat je imenica i znači mesto, odnosno sedište. Dakle, opet imamo kratko i, sit i dugo i, seat, koje menjaju značenje ovih reči. Ok, to je sve za danas. Ukoliko vam se ovaj video svideo, lajkujte ga, pretplatite se na Insta Teacher YouTube kanal za nove lekcije, lajkujte Insta Teacher Facebook stranicu i pratite Insta Teacher na Instagramu i naravno posetite Insta Teacher website za još primjera. Ok, do naredne Insta Teacher lekcije. Bye! Ove nedelje su sheep, odnosno sheep.